I se zo te chane la ga lo lom le vek chu a khovel thu thar lang sar te kan an lor lenga hi tun lai chu US le Iran in kar bo ru ka tang khop maya Iran chuan in US nan in bia kan in pei thu le tuti line US in a be ni chuan ama a in ven nan thei topin US an be le don ni in Iran chuan puang zui bok tuna hian in biak na round thar kalpui ani chhole dona chumi tan chuan Iran chuan an in pei to thu an soi amai ro chu in biak na kalpui tur lanima sela indona hi chuak hut thei an ni reng tho ti kan hretai la Iran Ministry of Foreign Affairs thu puang tu Ismail Baghei chuanin US be thei laka tu na hen kanom me kani limited strike US chuna kalpui thut thei ni in thu kan donga limited strike om je chu Iran rampum pui laka be pui thlak na lam ni lovin khoilai emo a be pui thlak na tiam chin oma be pui thlak na ang deuh kha indirna an si pai mun emo an nuclear mun ma laka US chet na ang turte khatiang khoilai emo a US na be pui a thlak na tur ang kha ani deuh bera Iran rampum pui huap zonga chet na turero ani lo mel nia soi ani Donald Trump khan zirtop ni khan lo soi to US chuan limited strike akal pui mai thei Iran hian in deal akal pui du lovani chuan US chuan limited strike akal pui ang ti khan Trump khan lo soi to ni limited strike akal pui don ani chuan in Iran nuclear mun ma an lei hnuai mun ma ang chi te US hian an nuai le bur mai thei tina ani tuna hen borok tang tak an la nei mek ti kha an hreta ila heti lai hian Prime Minister Narendra Modi chuan Latina radio kaltlanga thu a soina man ki baat chu cholni khan a mang le a hi avoiza somthum pakhat na ni Prime Minister chuan man ki baat kaltlang hian ram mi pui te chu tunlai luar tak digital emo online emo kaltlanga in bum na thleng thin laka film khur turin a cha he baka hian AI summit nei zo ta ka AI man tangkai ni dan tur chu chuan omati thu atar lang boka tunai khovelina kentel online le digital manga in bum na om thin lakami puite film khur tura cha in Prime Minister chuan an bank account te a himjok na tura KYC ti tharna tur te chu ngai poimo turin aram mi puite acha ani heti lai hian India le US chuan in sum don ton na tura inrem na leilok siamin interim trade deal ti fel na tur in biak na nei le hun turan sona rahman lok ang chuanin in biak na hi nimin lam khan nei tura ti ania ma se an son le ta a hun tur ero sei chiana ni talovani India US trade deal ti fel tur hian US Supreme Court thu pek ti chho chungchang zir chiana ni hnuwa India team chuan US an pan chau don ni tarlan ani rampan hi terem chandan angin a hun po hi ruat alani ang US Supreme Court chuan zirtop ni liam ta khan US President Donald Trump man ramdang te laka chhia lakna tura siam chu a hnol sakani kha executive branch dang laka chhelak dan tura emergency power mang ani anti Trump ram rang bung ro an chok lu atanga chhelak atum dan chu sang khaziko somsari pasari a dan siam International Emergency Economic Power Act IEEPA noya phalani lauti court chuan soya court thupek hian Trump chhelak tura arwa man zongjong a huam lova ma se tamjok ero a huam thung India le US in sum don ton na tur trade deal atan hian inrem na leilo kan siam to a ma se chin fel halani lova in biak na nei le huna ti fel tura ruam manani hemi tan hian February ni som ni pathum atang hian ni thum chung meeting nei le tura ti ani kha amaro choi hi son ani le tani heti lai hian India state le union territory pakwa electoral roll en non na Special Intensive Revision SIR nei ani nuwa final roll ti chua roll masa a in vote nei vebel chekhat point pasari bial chuangin an tlem list masa atanga vote nei pai hi za apariat don an tling Rajasthan Madhya Pradesh Kerala Andhra Pradesh Nicobar te Chhattisgarh Goa a Chief Electoral Officer te chuan Indini khan final electoral roll ti chuakin Gujarat chuan February ni som pasari khan an ti chuaka Puducherry le Lakshadweep Uip 10 February ni som pali khan an ti chuak boka Yang state le UT pakwa a SIR kalpui tran ma nikum October ni som ni pasari a vote nei Vebel chesom ni pakhat point pali panga chuang om chu Vebel chesom pakwa point pasari panga an tlaniam heti lai hian Irana University zirlai te chuanin inrin ni lemta tang khan sarkar la kalung oilo na lan tir na lian tham tak an hoi hot le ta a zirlai te le sarkar tho pui tu te
inkara innor buaina thleng zui bok university hrang nur hi huai hotania zirlai pungkhom te chuan sarkar demna thu te anau puya anram poisa hlutna tlanhiam le thil man sang zel du lo na lan tirna tun hnaya nur huai hotte sarkarin security force manga beile to wanga mitam tak thina thleng an dem thuan soi anram ho tulu ber supreme leader ayatollah ali khamenei chu dictator tin an soi boka munthen khata innor buaina thleng ma se man ero an la omlo ni a hriatani US based human rights activist news agency chuan in January thla a Iran raman nor huai hot kai hnoya khan mi sangruk za somnga pakuan thi a anjinga hian no pangsom ko pahni an tel ni tarlan ani heti lai hian tun lai chu Israelin West Bank Jerusalem ti zo atum chuan in soi sela hlo veo mai UN member tamjok chuan an dema hi kan ponta kan khanin niruk indawa Israelin arab ram alak is Jerusalem West Bank chu ram anga achal chawin chuta chuanin Israel mi te chen na tur tam tak asato nge a tuna hian in sang ni borwel sakatum le mekani chu sarkar tam tak hian an soi sel na sa a hian borok lum tak asiam chho thei turanga yani Israel US ambassador Mike Huckabee an Israelin Bible be chanin Euphrates le Nile lui inkar ramte anei vek turin dikna anei tia asoi chu Arab le Muslim ramten an hel hle Huckabee an Israelin nei tura dikna anei tia asoi hian Palestinian ram alwa sak mek ba ka ram dang panga uham tela Middle East pum de utho ani Huckabee hi Baptist minister hluini in Israel thlop tu langsar takani Israel social photo le far right commentator Tucker Carlson a podcast a pohemi jungchang hi soi chuaka zirtop ni liamta a podcast ti chua Tucker hian Bible a Israelin Egypt Nile lui le Syria le Iraq a Euphrates lui inkar ramte anei theinia tarlan jungchang soi fia tura Huckabee nor hnuwa Huckabee chon Israel hian heng ramte hi lawek po ni se adika hemirwal hian hi Israel hian atumani lo ti asoi lang ngal bokani Huckabee thu soi hi Arab le Muslim ramte soi sel ngalin Muslim ramte chuan soi sel ngalin cholni khan thu chuan roman siama US ambassador thu soi du dan thu chu thil lo tak le buaina chok chuak theini athu soi hian UN charter kalani ti in Gaza Strip in dona ti top tuma malak na po ati che theini in Arab lam chuan an soi heti lai hian Israel parliament speaker Amir Ohana chuan eksa Huckabee hi fakthunga akom tu Carlson chu thudik lo the darle anin komna borok thalo thlen thei zonga zo na soi tir tumla ta pu thungani atop lam kan hnayanga atopna ta na kan han puan du chu US le Iran inkara borok tang taka omme kan ti kha Donald Trump hian limited strike mangin Iran anwai mai thei chu Iran hian US du dan an pom lawani chuan US hian limited strike mangin Iran nuclear mun ma an bei ngei rin ani chuti lai chuan in sarkar enga moza chuan an mi le sa te Iran atang en thiar chuak turin an tia India po hian min lam khan thu chhuah siamin Irana ami le sa te arang lama Iran chhuah sana sahimna zong turin ati vele tabokani ole kati chena khan kan handu tok le potanga khovel thil thleng thar thu thar te he channel a hian inlonga changzel don nia